Dobro večer. Dobro večer. Sjeti tamo. Hvala. Ljudi, dobro došli u naš novi klip. Imamo intervju sa najpoznatijim čovjekom na Balkanu, a to je Džala Brat. Imam par pitanca za vas. Sad ćemo vidjeti hoćeš li odgovoriti ili nećeš. Prvo pitanje je da li ste najpopularniji na svijetu? Pa po mom mišljenju da jesam. Dobro, za početak bi mogli skinuti tu kapuljaču. Nema šanse. Ovo je neko protivljenje, nema veze. Da li je vaš suparnik, to jest vaš draga osoba, Buba Kureli, isto na Balkanu prvi, među prvima? Jeste. Ja i on smo uvijek prvi bili i ostali. U zadnje vrijeme ne izbacujete baš pjesme neke koje se da kupuju preglede, ali nisu baš nešto, šta je to? Pa nije nam više to zanimljivo, sad nam je zanimljivo ganjanje kurva i to tako. Pa primijetio sam baš u vašim videima da su samo, znači, skoro gole ženske, to baš nije film. Pa to je nam interes da što više djece privučemo sa takvim spotovima i to. A vrhunska oprema i tu, otkud vam to odjednom sve? Pa digli smo kredite i uzeli. A vidio sam došli ste bez ikakve osiguranja, ikakvog zaštitara na kontam. Pa meni to nije ni potrebno jer ja uza se nemam ni para ni ništa posebno. Nemaju šta uzeti od mene. Maraka? Ništa, ni eura ni maraka. Pa to je zanimljivo, znači niko vas ne prati. Ne, niko, nema potrebe. A vidim, djeca se baš vole slikati sa vama, ne znam zašto to, jer šta ja znam, imali ste bradu, sad je nemate, kako to? Pa Neđe sam je izgubio kad sam išao prema ovom cestom. A isplet, znači nije bila prava? Ne, mi ni jedan nemamo pravu bradu. O, pa to nismo znali, nema veze. Pa, ipak bolji ste ovako bez brade, po mom mišljenju. Pa i ja mislim da jesam. Dobro, sad smo malo skrenuli sa teme, ali nema veze, idemo opet na temu. Znači, vi mislite da ste prvi u trendu u svijetu? Pa mislim da jesam. Pa dobro, a kako to, po čemu ste to zaključili? Po pregledima na YouTube. A, otud mi dođe, znači. Ja sam čuo neke, znači, tajne, to možda i nisu tajne. Da vaši pregledi nisu pravi. Ne, to je živa laž. Mi skupljamo preglede pravo. Ne krademo. Znači pregled jedan po jedan. Da, jedan po jedan. To je zanimljivo, znači čuo sam baš laž, izgleda sam čuo, nema veze. Sad jedno baš veoma teško pitanje na koje ne znamo ćete moći odgovoriti. Maja Berović. Da? Znate? Da. Pa, čuo sam da ste spavali sa njom. Pa, bojim se da vam neću moći odgovoriti na to pitanje. Kao što rekao, teško pitanje. Ali kontam, zašto? Imam još teških pitanja. Znači Rasta, da li ste s njim još u kontaktu? Nema on više sa mnom, nikad neće snimati. Čuo sam da ste imali male sukobe, sad ne znam kako je to bilo. Pa jesmo, imali smo sukobe, ali od sad nećemo više nikad snimati sukobe. To je znači sve zbog one njegove Ane Nikolić, ili? Pa da, zbog nje. Znači i sa njom je spavao. Ujba. Ovo se pravi da nisam čuo. Sad jedno pitanje dolazi od dalekog istoka. Da li ste vi, znači po nacionalnosti, dobar čovjek, Bosanac? Ili ste neki tamo, možda se predstavljaš kao Bosanac, a neki tamo propalica? Ne, ja sam
pravi Bosanac, po krvi. Znači 100% Bosanac. Da, 100%. To mi se sviđa. A vaš Bubo Kureli, čuo sam da neće više da snima sa ovom pjesmu. Zadnja je bila sa Majom Berović i Ultimatum, znači rekao je više nikada neće sa ovom snima, ne znam zašto sad tu. Nema potrebe da snimamo nikad više. A to je znači zbog isto ženski ovako ko što su Maja Berović ili... On misli da je mnogo ljepši od mene, ali nije. Ja mogu imati koju poželim. Pa dobro, sve to stoji, ali da kontam čemu sukob sa svojim bratom. Ja mogu i bez njega život živjeti. Dobro, ako možeš, to je tvoje, znači, to je tvoje, ali nema ništa sa mnom. Sad jedno pitanje koje sam mnogo čekao, nisam htio na početku da te pitam. Zašto vi, kao osoba, niste bolja osoba? Zašto ne snimate ko prije one pjesme, a ne sad ove neke bezveznjake? Izvinite, mi možeš sam pokazati gdje je WC? Pa ako je hiće, mogu. Pa hiće. Dobro. Da. Izvolite. Hvala. Zabavlja mi mikrofon. A mogu sam ga uhališ par pitanja pitati. On nema veze, doću. Izgleda ma velika hića kad još u ulici. Ne znam kako. Al nije fino da na intervju ide u ulici. Ne znam, izgleda ovako vala slaba. Pa dobro, platio sam je Marku i 20. Koga jebe. Ali da me nije čuo. Izvolite, sidite. Hvala opet. Izvolite, nastavite dalje. I čemu sad ovo znači odjednom skoči, izgleda Maja Berović previše stisla taj bubreg, izgleda malo što na lijevu stranu, to nije bilo izgleda dobro, mora si ići malo probuditi svoje mjehure. Da, jesam. Sad jedno pitanje znači što vas nisam pitao. Zašto i kako vi to mislite? Da vi možete raditi šta hoćete, da se možete tući, a idete na Eurosong. Ja imam pravo na samoodbranu. Pa, koliko sam ja čuo, nije to bila samoodbrana. Napali ste čovjeka iz čista mira. On je mene izazivao pogledom. Ne, to ste bili ljubomor, šta niste snimali vi, šta niste bili u bitu sa onom šta je pjevala sa njim. Ja nemam na što biti ljubomoran, ja mogu snimati video s kim hoću. Pa jel to znači da možete snimati video s kim hoćete? Da, to. Pa čuo sam, htjeli ste snimiti sa jednim poznatim pjevačom, sad ne znam jeste li. Pa u toku je snimanje, uskoro izlazi novi album. Okej, to bi bilo sve za vas, za večeras i za buduće, znači ako vas zovnem, da li ćete doći? Da, uvijek, u svako doba. Okej, to je bilo sve za večeras. Ovo je naš novi klip, intervju sa Džalom bratom i možda će biti dobro. Ljudi, to je bilo sve za ovaj klip. Imali smo jedan intervju sa gospodinom Džalom bratom. Ovo je naša odjeva i imate li ništa da kažete? Ako vam se svidio video, like, share i subscribe.